Na avgustovskoj sjednici Gradskog vijeća iznesen je stav etičke komisije o kršenjima etičkog kodeksa izabranih vijećnika i podržan zaključak Komisije za jednakopravnost spolova o preduzimanju svih preventivnih mjera za suzbijanje svih vrsta nasilja. U radu po dnevnom redu izvršen je rebalans budžeta grada za ovu godinu i prihvaćena odluka o izvršavanju budžeta grada za 2023. godinu. Izmjenama i dopunama budžet je uvećan za 3.639.579 maraka. Shodno povećanju prihoda, u skladu sa stanjem realizacije, došlo je do promjene i u rashodovnoj strani budžeta. I to je rezultat prije svega većeg prenesenog viška prihoda i primitaka u iznosu od 1.245.994 marke, veći procijenjeni planirani porezni prihoda u iznosu od 581.653 marke. Uglavnom se radi o povećanju prihoda po osnovu poreza na promet pravnih lica. Veći neporezni prihodi su za 701.085 maraka i prije svega se to odnosi na uvrštenu rentu koja je bila na razgraničenju 450.000, te većim prihodima po osnovu komunalnih taksi. One su veće iako smo smanjili mi, znate, takse zato što su došli na naplatu vjerovatno dugovanja po osnovi taksi. I veći su i tekući grantovi i kapitalni u iznosu od preko 1.100.000. Vijećnici su razmatrali i polugodišnju realizaciju budžeta grada i polugodišnji utrošak budžetske rezerve za tekuću godinu. Za 6 mjeseci ove godine prihodi u budžetu grada Gračanica su bili 9.673.721 marka ili 81,09% u odnosu na plan, što je u odnosu na isti period prošle godine više za 5,75%. Prihvaćena je odluka o promjeni statusa javnog puta i odluka o obrazovanju i imenovanju drugostepene komisije grada Gračanica. Izvršena je promjena jednog člana stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Komisije za praćenje položaja boračkih populacija. U izvještajno-informativnom dijelu sjednice razmatrani su izvještaj o radu Gradskog vijeća i radnih tijela za 6 mjeseci ove godine i informacija o stanju putne infrastrukture na području grada sa stanjem horizontalne i vertikalne signalizacije.